iba Stanley David Kongwer we ni kira orang ba jong jela iba dap khandai posam karta ila khlatno menem step apa ni kem hospital hadin ke jengpang balabat yi katuk ani tayo ba Kongwer ila dap khandai posam karta ba ila long ru urang ba snong je kamola nong lum la bun telikisnam iba Stanley David Kongwer ya ba kipai ba ke jukot iba Stanley ila long uwe na plengki MLA ke benekong e jong jela hakabakila job akasnam Syekh Naspa Nyefuar kata hadian baka meklea kalayo laka jong kejela. Ila job lenter kom MLA kamola nya dukasnam Syekh Naspa Nyefuar hadu kasnam Syekh Naspa kanai pulai tat adu ba inda syong thathi ba iklamele syu election dukasnam Syekh Naspa kanai pupra. Hakitegi alsan ki arpundusna bailong MLA ila lang uwe ni kinong ilam jikiseng rulum hakabila lamru yakaseng Hill State People's Democratic Party uwe ni kinong Sandor jikaseng United Democratic Party. Hakin diki arpundusnam bailong MLA ila long ru menteri jong kesokar jela Chairman ke state planning board bat kiwi diki kam kiwa bon hapok kesokar jela kamjuru kom nelam snong hakaba ila lamru ya kanhun kirang ba snong hapa mola ya kabla tiap kom kamola town dot bar iba Stanley ila jia kran ru bakila pathai kebor kabari ko jingi pher kar kam jiat economic fund hakapo jong i kata kasam kan daspa nyefuar nyefra teter tat adu diki si ke bamenta hakaba ila penpau ko jing sokhia ka bajur ya kar compare kar kom je kin mikhan akan kisi ke bamta da ka kibri kishanya bat bui be ya ka pisa bamta ka long kane ko ha to ka por ong no 72 78 83 sipongun ngai kan do ngai kramer ki yung hanya election yo ta na ka ta to ngi ni rabi fi na ka sipo pra ki yung ngin kersane fito kalau kita ingin kerjaan fi free tradisional pidi kita kerja. Te naga siapa, but prangut kita gibong makin kerjaan, take it for granted, makin kerjaan ifi. Mereka ada prak yang hawa ingin kerjaan ifi, kalau malam makilah pun kerjaan tangarun. Nomor in the meantime pan, lah syatir sarong no hanor. Ka shilong ka di ka wipi menta ki brio ko jangi kidan arkom perkhan ma ka wei kalong ba sim wan put wei pat sim bala sim haban bot kata ka di ka arkom jangi bobon kosi un kosi perkhan di kata ngala sim ngala kum tare mong tangala tare ngala sim ngala kanjo kati ka thape ka pisas pa pla de ngalam na kata kali kerja ikut apa yang jonga berjong liu kandidat mau pisah ya tengah penrem jur ya kena kerja ya persang menit buat